Салом алейкум, бародари азиз. Инака омадан дута телефон гирифтам. Якта A04S, A04S, пачка нав 64 гигабайташа гирифтан 9990 рубл. Инакаи дигари A15 256 15500 сум. Полный пакет гуфтигапо ки падаркош хат иншалло. Ина каси да фора мебия, ина мисол блок питания стекло чихолша ҳамаи чиша падарка мезанем метием, ё ки ана стекло чихол блок питаниаш дар кор набоша, Samsung бе блок питания мебия, ана чиша наушникша падарка гира, дигар чизоша в общем падарка ҳаст, ҳама вақт падарка ҳаст, бо туфои зур мемонем иншалло. В течение я ҳафта мумкин зиёдтар дертарак иншалло ждат кне лайка меҷихем бародарон аков постоянно мегиран ду сухан мекунан. Инаи пештара телефоншона аймо гирифтаги биле M12 гирифтагиан чанд қа пеш гирифтаги 2 сол шид истифода мебарака. Телефоно вообще ам в целом оригиналан ё не ҳами чиза бисёри мепирсанако. Оригиналан мегирен мисол истифода. 100% не 2 сол шидага мардак истифода бурдеса бо гуфтигапо ки как штик кор мекунад 100%. Хоб бародаро метоне спокойно бегире ҳамаи телефоно оригиналан. Ана я сол официальный гарантия дора, авиакас ҳам дорем, билето бо нархҳои дастрас, ҳамин номеро да занг занем мешава. Боқи худо нигаҳбон, саломат бошед.